Maya payabak po, pagmasusyentaya po ngeni, ikat 25 ng Domingo ning karaniwan a panahon. Yabe tala po karing kaya katamong intensyones ding makatuki para king kapasalamatan daring charismatic group, lectors and commentators, Aida Capis, Del Capis and family, Richard and Chona Yumul, Nympha Agape Toong. Para king kapasalamatan king agaw ng Kebaitan, Gian Laksa, para king kaladwada po Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Maylene Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Noel M. Brigidatorio, Ricardo Andres and Fermin Torio, Cesar and Felicidad Abalos, Jose Capis Sr., Trinidad Teresita Reynaldo Capis, Maria Paz Arnold Capis, Liana Gail Ocampo, Bonifacia Espinosa, Romeo Estrada, Adoracion and John Michael Estrada, Loreto and Felicidad Concepcion, Ramon Mamangun, John Miller Milagros, Gilbert Tubera, Alberto Tubera Sr., Cristina Jaramillo, Enrique Eric Jesus Acapis, Rosita Miranda, Ricardo and Eduardo Bobias. Umidaw ang kakatamong Santa Misa, Reverendo Emil Pig. At magkiabe magkanta, kindalit a pamuklat.
krusas niya. Kilagyuning pa ang panganak, ang banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ning Diyos, ating pamikagum king banal na Espiritu, parati ang manatili, kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Matita mo po ngeni, king 25 Domingo, ning karaniwan na panahon. Makanano ta kayang mamahala, karing bagay kay tiking yato. Kalupa ning alipan, king kaya katamang ebanghelyo. Ing alipan, iya mapamuray siya. At pinuri ne ning kayang Panginoon. Pinuri ne, aluway tang mapamuray siya, nune, iya mapamaralan niya. Yan, nung intamo, biyasa tang mamuray kaya tiking yato. Bakit tamo kaya itagamitan iti bang pamaralan king para king bie alanganga. Sisyan talang rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, inyang ausan mo keng maging mayap akatiwala. Pepaintulutan ming ing salapi at pibanjan, ilang kaya kaming maging Panginoon. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, inyang dinatangka, bang itimawa mo kami, papabustan ming itali nake ning upaya at makasariling parasan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, inyang pagnasan mong sayuan mila ring kalulu. Material lang bagay ring binyemi karela. Imbes na yung kekeng sarili. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo. King pakapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana. King bie alanganga. Amen. Amen. Ligaya king Diyos, king pekama sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ilang Diyos sariling banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Hoy paming at banwa, ing kaganapan ng justisya, mayakit king lugod mo, ating meto ketawan, kailangan ng batas mo. Saupan mo king makatuklas kaniting lugod, king balang metong kay kami, bangketa magtagumpay ang katuliran, kapamilataning kapamintuan, king katutuan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Pamamasang ibot, king libro ng propeta Amos. Pakiramdaman nyo iti, ikayong dadakurak karing tao at yuking kalipitan, at magkapilit lumipol karing pakalulo na ning bansa. Ikayo mismo sasabihan nyo king sarili yu, nilabas no sana reting aldo pangilinan, ban ipisalita na ing katang trigo. Bakit epa mapupupos ing aldo na ning painawa, ban makapagtinda na keng pasibayo? Ganito, itas minang presyo at agamit minong pasibayo, ring panyukad at timbangan a eusto para pamiraitnan mila ring manyali ke kami. Ipisalimi ing alanang silbing trigo king mata sa presyo. Maninton kaming tawong pakakalulo at alang apamayad ka ring kayang utang. Agyang king alagara mo ding kapari sa sandalyas at tiya saliwan miya anting alipan. Ing Gino, ing Diyos ng Israel, simpana. Eko nakalingwan kapilan man, ing depat dang marok. Ing amano ning Gino. Salamat kay Diyos. Puriyan niya ing Gino, ami babangon karing kalulu. Puriyan niya Gino, ang mibabangon karing kalulu. Puriyan niya ikayong talasuyo ning Gino, puriyan niya ing banal ng lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Gino, yang puriyan dangeni at king kapilan paman. Puriyan niya Gino, ang mibabangon karing kalulu. Ing Gino, mag-ariya karing sablang bansa. Lalagpos king banwa ing kayang ligaya. Nino ing kawangis na ning Ginong kaya katamong Diyos. Ang makaluklok king trono ka rin king banwang matas, dapot ka rin ketang kayang kabilyan, tatandoya, banbanwa at yato, akit na. Puriyan niya Gino, ang mibabangon karing kalulu. King pangapase daring kalulu king gabun, kaya lang babangon. Tatas noman ding atsu king malukang kabilyan, at karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi ning balena. Puriyan niya Gino, ang mibabangon karing kalulu. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Maygit king sabla, ipakisabi kong mayap, king iyang pangyuking Diyos, ing kekong kayaduan. Panalangin, panigapu, at pamipasalamat para karing sablang tao. Makanyan mo naman ing daptan nyo, para karing hari, at karing ating upayang manibala, bang mabibib tamong tahimik at payapa, matayimtim at ating kabanalan. Iti mayap at makaligaya king Diyos, akyakatamong lapagligtas. Burina na ding sablat ng tao, mga ligtas la at mabiyasa la king katutuan. Uling ating metong a Diyos at ating metong at alapamilatan king Diyos at karing tao at ya ing taong Yesu Kristo. Dinawon na ing kayang biye pang atbusan no ring sablang tao. Ya ing katunayan na ing banal ng parasan ng Diyos at mibulalag king mituldong panahon. Mituburan kong maging apostol at talaturuda ding pagano, bang ipanaral ko karela ing kasalpantayanan at katutuan. Tutu ing kakong sasabyan, eko maglaram. Pagnasan ko, ing ding lalaki karing sablang lugar, manalangin lang ating malinis a konsensya.
alang paginakit o pamagkamwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Ako ing dalan, ing katutuan, ing biye ngana ning Ginoo. Alang malyaring miras kingig pa, nung emu king kapamilatan ko. Hinggino manatili ke kayo. At keka ang timurin. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Yesus kareng kay ngalagad, kanitang minsan ating metong amakwaltang makimetong akatiwala. Simbungda, kinging pibanjana, panyirana mo ning katiwala. Inya pepayaos ne at kitang nakeya. Nani nga balitang ko tungkol keka. Munye kang kwenta ka na ko tungkol king kekang pamanibala, king pibanjan ko. Uling nakamalyaring maging katiwala ko. Nga ning katiwala king sarili na. Lalako na ako ning kanakong Panginoon, king pangak katiwala. Naring daptan ko, kuwag yung sarul. Makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko na yung daptan ko. Bilako ko man king obra, ating namang tanggap ka na ako karing pibale-balera. Tunggal-tunggal nung pepayaos ning makiutang king kayang Panginoon, kitnane ing mumuna, nuwanting utang mo king kanakong Panginoon, peki ba na, tinalan adram at trigo, o tinalan adram aluring larong olibo. Oy ni ing kasulatan king utang mo, nga ning katiwala, lukluk ka at gawan meng 50. Mamaligwa ka, kitnaning kadwa, ika, duwanting utang mo. Pekibat na, dinalan akaban at trigo, gana ning katiwala. Oy ning kasulatan ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri ning Panginoon, ing mapamurait a katiwala, uling pepakit siyang katoswan, uling may gitla, katelenuan, ding taong makayato, king pamakyabera, kareng kaparang tao, kesa karetang taong makadiyos. At sindo ng Yesus, impamagsalita na. Inya sabihan ko kay kayo, gamitan, impamikaluguran, impibanjan kay teking yato, magisan maniti, matanggap na koman, king tuknangan, alanganga. Ing tapat king malating bage, ami pagkatiwala kaya, tapat siya na bang karing mga ragula bage, aba pagkatiwala kaya. Inge mo apagkatiwalan king malating bage, emya naman apagkatiwalan king maragula bage. Nung ko apagkatiwalan king pibanjan ning yato, nino ing magkatiwala kay kayo king tunay pibanjan. At nung ko apagkatiwalan king pibanjan ting aliwa, nining munye kay kayo king tunay, bangayin tulit kay kayo.
Alang ipo sa makasuyong adwang Panginoon. Uling pikasama ning metong at luguraning kadwa. Maging tapat siya king metong at tumisa ning kadwa. Kayong makasuyong agnan king Diyos, ampo king pibansyan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan keka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayungan. Maya payabak po amo. At atita mo po king kadwang pulot, adwang Domingo ning karaniwan na panahon. Kaya panalangin tamo po kaniting misa na daratang super typhoon. Ing typhoon Nando, po magdalang dakalakasiran kay katamo. Lalong-lalo na kini pong northern portion ng katang bansa. At the same time, ngayon po ating maregular rally, King Manila, the anti-corruption rally, na sana po manatili ing katahimikan, ampong kapayapan, at manatili mo naman na alang manasakit kaniting maragul arali ay ti nagawanda ngayon ni King Manila. Madiskarte. Nino pong madiskarte kay kayo, Keti? Ne? King diskarte, ampong kabiasnan, iti po minsan elapareo. Minsan po, ating pong metong tata, ating niyang adwang anak. At tining adwa ng anak, itang metong, tang mumuna, iya po, biyasa ya. At parati ang top-notcher, king karelang klase. Itang kadwa, mag-aral ya, pero makanyan, ne? Gifted, king kayang pamag-aral. Neng kay, pasang awaya mo. Pero, anyang meragula, niyang mayari no king karelang pamag-aral, syempre, itang mo muna, iya may graduate siyang with flying colors. At ya po, may kapagobraya, king meto nga maragul a opisina. Nyaita, potang ating problema, king kaya pong obra. Neng kay, iya po, o enabaling gawana. Uling mesani king libro, misani king theories, kaya karitang practical problem solving, deti enobalo. Pero, ining kadwa, agyang iya po, iya top-notcher, king kayang klase, pero iya balo na yung gawa na potang bikaka problema. Bakit? Kasi street smart ya. Balo na itang practical aparalan. Balo na itang makakatutwanan, aarapana. Kareng problemang kagawa, o kareng problemang iya re-resolva na. Kaya po, ini pong kadwa, mas making successful ya agyang ibiyas masyadong biyasa. Kesa kitang kayang kapatad, abiyasa. Bakit? Huling iya, mapamaralan niya. At nalo itang kayang pamamaralan na iya, madiskarte ya, King Biena. Nanuwarin mo rin ang sabyan ng salitang diskarte. Actually po, yung salitang diskarte, iti po metong yung Spanish word. Imburi ng sabyan, to set aside something. Ne? Pero itamo po, gewa tayo iting Pilipino. Bakit? Potang ating diskarte, biyasa kang mamaralan. Ne? O kaya, ating kang estratehiya. O kaya, masinop ka. Kaya itang taong madiskarte, imbuli ng sabihan niti, street smart, practical in handling real-life situation, resourceful even when the situation is difficult, and clever, quick thinking, able to turn challenges into opportunities. Bakit sabihan kayong madiskarte? Huling ing ginutang Yesu Kristo, king kaya katamo pong Ebanghelyo ngeni,
dinina nakatanaman meto nga parabola. Ali po, nung pekarandaman tayong parabola tangin metong yakareng peka masakit ay intinjan. Bakit? Uling inipong alipan o kaya ining katiwala. Bakit kaya pinuri ning kayang amo? Kabang iya mapamuray siya. Di kayo po, ni kayo amo kayo. At ating kayong talapagobra. Ating talapagobra yung iti, panakawana na kayo. Puriyan niya. Palakpakan niya. Aliya, siyempre. Potay suplong may paking pulis. Bakit kaya? Kining parabola tamo. Yung ginutang Yesu Kristo, pinuri ne iting katiwala. Agyang mapamuray siya. Pinuri, uling mapamuray siya. Nune, pinuri ne uling mapamaralan niya. Lalong-lalo na karetang pinandit na kailangan ng saguling misip, saguling magdesisyon, saguling iya gawayang paralan. At ito'y sasabihan na kakatamong ebanghelyo. Kaya na nung sinabi na kakatamo pong ebanghelyo, sasabihan ko kayo nga gamitan nyo king pamikaluguran, ing pibansyan kay etiking yato, magisan man iti. At namang tanggap kay kayo, king tuknangan alang kayangganan. Kaya itang pibansyan kay etiking yato, deti pala, nung biyasa kang madiskarte, gamit mo deti para mirinang kang biye alanganga. At makanano ing discarding IT. Nung pikirandaman tala rin kay katang pamamasa, tuturo na katamo ning ginu, makananong maging madiskarte para itamo akam tantaya ing biye alanganga. Ating ko pong lung W's kay kayo. At nalarening lung W sa reti, mumuna witty. Kadwa, wise. Katlo, watchful. Kaya makanalo tala kayang gamitan din yung kakatang diskarte. Mumuna, being witty. Patse sinabi tamo kasing witty, imbri ng sabyan, being prudent, shrewd, and having a strategy. Pero minsan, din kakatamong pangawiti, deti gagamitan tala kitang negatibong paralan. Makanaling negatibong paralan kareng witi. Retang tuso. Karakalataong tuso ngenene. Retang taong tuso, ilapin detang taong ila gagamitan din karelang wit para mamurayit. Kaya karakalataong mapamurayit ngene. Kaya po, nung pikirandaman tayong masalese, ingkikatamo pong mumanang pamamasa, iniingkyak ng propeta Amos. Nanong kiyak na ng propeta Amos? Dene pong merchants, gagawa lang paralan, bangkanita ila, mamurahi la. At nino rin pamuray nanda? Deng pakakalulu. Kabang deni pong merchant sa reti, ila po Hudyo lang ating reliyon. Kasi i-observe de po yung Sabbath day. Pero kay ba ng Sabbath day, nang sabyenda, king kakatamong munang pamamasa, o te pa kaya mayari, itingal doon ng pangilina na ite. Bangkanita, apisalimi na ing sirang trigo. Bangkanita, reng timbangan. Deti, pamuray nan minala. At ing pamangan, apisasalimi, iti pakakamal-kamalmi. Bangkanita, rening pakakalulungareti, ela makasali at mikautang laki kami. At potangino makapamayad
pisali mila, agyang king di takabariya, o kaya kapari sa tsinelas. Diyos ko, makanyaning malilyari. Kaya nung lalawenta mo, ini pong issue of corruption ngayon nini po reng magkostas. Reng pakakalulong. Ita mo pong citizenry na makanyan ing malalyari kay katamo karakal atuso kareneng corrupt officials tamo. Ating ko pong dimdama komentarista ing sabi na, bakit kanureneng corrupt officials sa reti ang pong politicians burida katang parating kalulu para easy to manage tamo. Especially during the time of election. Bakit easy to manage? Tiyanda ka mong 500. Iboto mo na lang. Potang kay kanita, forever indebted ka karela. Forever ating kang utang alub karela. Kaya yung gagawang gusto, tahimik na kamo. At sabihan mo, ay kasi di niya na akong 500 niyan, ay niyang eleksyon. Burida katang maging kalulo din ng taong areti, bang kanita i-manage na katamo king kay katang kakaluluan? Iwariting sabihan ng propeta Amos, pwede da kang ipisali king pilang barya. At apisalida ka, agyang king kaparis mong tsinelas. Pero tandaan tamo nga ng propeta, Amos, king mumunatang pamamasa. King Diyos, nakalingwan kapilanman, ing depat dang marok. Pero king katang ebanghelyo, na itang witness, o itang katoswan na nining katiwala, ginamit na king positibong paralan. Bakit? Kasi, nga nang sinabi, lalako na naku, obra ning kanakong Panginoon, balo ko na yung daptan ko nga na. Payaos ko la, dening ating utang king kanakong Panginoon. Bang kanita, mika utang lulub ka na ako. Kasi nung ako gawan iti, ako biyasang sarul nga na. Makarine naman nung ako magpalimos ko nga na. Pero nga na, agyang gawa kong kapamuraitan, kareneng taong areti, forever indebted la ka na ako. Bang kanita, asal ba ako yung karakong sarili? Kaiting sasabihan na kaya katamo, nang kaya katamong, ebanghelyo, na agyang mapamurait siya, pero iya, mapamaralan niya, bang kanita, save na, salbana, ing kayang sarili. Kaya itang kayang witty, iti na ginamit kitang negative way, but on a positive way. Kadwa, yapin itang maging wise. Para madiskarte ka, dapat maging wise ka. King being IT. Pero, makanano ta kaya gagamitan itang kaya katamong pang-wise. Iwari, tamo po, king Pilipino, tintamong ausan, wais. Karakalatang wais ngayon Patsay sinabi mong wais, yapin itang distorted wisdom. Gagamitan mo yung wisdom mo, king eusto, mas masanting niya sigurong pakiramdaman king Kapampangan, switik. Manay ko pong taong switik. Ko karakalatang switik ngayon Number yung sabihan ng switik, being cunning, being deceitful. No? Kaya retang wais king gobyerno ngayon o pati reng wais a politicians lang kagawan da. Mga bigla pa lang o budget insertion. Kareti pong kay katamong GAA. So ito sir, GAA. Karen kay katamong national budget.
karakaldak kabit pa lang, budget insertions, karete. Kaya po kaswitikan da. Kaya po yung sinabi na kay katamu, ning kaduwang pamamasa, king sulat ng San Pablo kang Timoteo, nga na, mga di kayo nga na, mga di kayo nga na, para karengke kayong hari, para karengke kayong mamuntukan, para karengke kayong leaders. Bang kanita nga na, abalo daing gusto, ampong katutuan. Kaya pala itamo po tintang responsibility. Kareng leaders ay itamo liklok tamo. Tala sana den ibyoto. Nune pangadi tala. Ne? Uling nung lalawen tamo po. Dening taong areti. Ne? Do Kristiyano la. Pero where is their Christianity? Where is their values? Where is their conscience? Ne? At yun aking karelang kaswitikan. Nya pangadi tala. Last Thursday po ating kaming meeting kang apong dong, rempari. At sabi na kaya kami, ana mag-discern tamo nga na, nanong maliliari king bansa, tamo nga na. Ako po king discernment ko, baloy yo. Itamo waring Pilipino, congenital corrupt tamo. Ang rin sabihin ng congenital corrupt. Balang may ba itamong mapamurahit, ne? Naman po sana igana-gana. Pero makalungkot bala mo, parati nang makanyaning maliliari. Parating ating corruption issue. King kaya katamong bansa. Ne? At mo po ordinaryong corruption issue, but in the highest degree of corruption issue, kinuko, uteta na mayari king makanyan. Kaya nga na po, kaya katamo, uning kaya katamong ebanghelyo. I tell you, make friends for yourself with the dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcome into eternal dwelling. Ne? Kaya, itang panga-wise tamo, tayo gamitan king negatibong paralan. Tamo mo maging wise o switik. Noon gamitan tayong kay katamong isip. Bang gawatang stu, gawatang tutu, gawatang mayap. Kristiyano tamo Eta pagano. Kaya maging wise tamo. At katlo, para madiskarte tamo, be watchful. At makananota ka nung maging watchful. Nung ninong sasamban tamo. Kaya yung sinabi na kaya katamo ng kaya katamong ebanghelyo, no servant can serve two masters. He either hate one and love the other. You cannot serve both God and Mammon. Pwedeng samba king Diyos, ampo king pibandyan. Mammon. Ninuwari Mammon. The God of money. Kaya worshiping money is the issue here. Or worshiping wealth. Or worshiping possessions. Kaya nung pong katamo pong sasamban, yapining pibandyan, ilele tane ing Diyos. Potang alele tane ing Diyos, pati rin katamong values, mililelela. Pati po yung katang karakter, mililele. Pati yung katang konsensya, mililele. Aliwa mo pala, yung Diyos, yung katamong lilele. Kaya, yung maragula problema ng Pilipinas, ay mo po corruption. But, greediness and being greedy is without satisfaction. Bisa kang bisa. Hanggang ka, masakalabatal. Baliw magkaning utang, baliw magkaning corruption na milyari ka rin flood control project sa rete. Trillions of pesos.
Bali yung bilangan din trilyon. Utang lapureti, nababayaran tamo. Ang gakarengke kayong apo, king pulupulo, bayaran do reti. Ne? Kaya siguro, nung denimang corrupt official sa reti, meras laking impyerno. Dumene yaman ni Satanas Karela eh. Bakit dumene si Satanas Karela? Kasi Satanas, nino ing kayang meging idol. Yung sarili na, kaya meging proud siya eh. Nyami kasala ya. Pero dining tao nga reti, nino ing karelang idol. Idolatry. Dining penakod ang kwalta. At ela patugot, hanggang ila, ero nga nayak muldeti. Ne? Kaya nung lalawin, tamo po, makanan may gamitan ng diskarte mo. Diskarte, king mayap, o diskarte, king marok. Sana itamo, madiskarte tamo naman, king bengay ti, nung makanano tamong maging witty, nung makanano tamong maging wise, nung makanano tamong maging watchful. Huling at the end of the day, maraptangan king Diyos eh. Kapot ang maraptaking Diyos, o kung na nakatamo, makanano tamong maging katiwala ketiking yato. Nung ginamit tamo, ing pangakatiwala tamo, king kayapan. Kaya itamo, dapat tang parating maging madiskarte. Pasyagtaya po ngini, kaya katamo pong kasalpantayanan, itangan po sasalpantaya po king Diyos. Ikpang mayupain tutu, di nalang king banwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong ginutamo. Pingagli king upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipayak ka ring mete, at king katlungal daw, sinubli ang mebe. Pepita siya banwa, makalukuluk wala ng Diyos, ikpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banmukum ka rin mabie, ampong menga mate. Sasalpan tayo ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawa ding kasalanan, king pangasubliran miring mete, at kimbe alang angga. Amen. Manalangin tamo king Ginoo, nagkikatang Diyos, bang iyarap no ring puso tamo, karing tune ulagang manatili kapilanman, at ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman ming kikang balayan. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman ming kikang balayan. Para king Santa Iglesia, pan maging metong yang suso yung iglesia, at metong a iglesia ring kalulu, apatutuking kaya panalub ning Diyos, anting metong nga mabiet talimhaga ning pamirarakayan. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kikang balayan. Para ka ring ating responsibilidad king politika, pinansya at ekonomiya, baning katuliran at malasakit, king ikakayap ding sablarang mantabe, king karelang desisyon at pangimot. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kikang balayan. Para ka ring ni Bebe, kapamilataning obra ring karelang gamat, banding kapararang tao, kilalanan da ing karelang dangal, at ing kasuywan ayayampang da karing sabla. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kikang balayan. Para ka ring kalulu, ring malalawe mababa, ding dimot apangaugne, karing pibandyan ning yato, bantanggapan da ing mantamparang dake, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kikang balayan. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, ban mika katuliran busal tamo, at malalama malasakit para king ikatula ning balang metong, ban ing kasakiman, munyedalan king pamirakayan, at ing dirya king malugod apamanyuyo.
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Abetala po ka rin kakatang panalangin, din kapasalamatan, dareng charismatic group, lectors, commentators, Aida Capis, Del Capis, Richard Chona Yumol, ning pag-api toong, para king death anniversary ng Jose Giao, para king kapasalamatan ning kibaitan ng Gian Laksa, para king kaladwa ng Jose, Roman Sr. Jr. Antonio, Juanita, Leandra, Maylin Mirilio, Noel, Brigida, Ricardo, Andres, Fermin, Cesar, Felicidad, Jose, Trinidad, Teresita, Reynaldo, Maria Paz, Arnold, Liana, Gil, Bonifacia, Romeo, Adoracion, John, Loreto, Felicidad, Ramon, John Milagros, Gilbert, Alberto, Cristina, Aramilo, Enrique, Eric, Jesusa, Rosita, Ricardo, Ampoy, Eduardo, panalangin tala, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Paduan tamo po ngining kaya katang sariling kapagnasan. O ginung kaya kaming Diyos, itimawa ka mo kami, kareng sablang dapat ming makasarili, ipayabot mong mi kami, para king metong at para keka, itiyaduan mi. Kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, medo sa kluban. Purihin Diyos.
Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggay pya, arapan ng Diyos, sigpang lubos, mayupaya. Tanggapan ni Sanay ginawin ang gamat mo, king kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, ating mabilog ni Santa Iglesia. O ginumanan na sanang detingay na darawan mingini, ipakid da kinging kasalpantayanan mitlugod, makyabe tula keka, para kay kami maging Eukaristiyano sanang Jesucristo ng anak mo, anong manggaman king alanganga. Amen. King ginuman tabiya kay kayo. At kaya kang antimurin, Itasyulareng pusuyo, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matuli. Karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numan ka rin. O ikpa Diyos sa langanggat lubos mayupaya ing sabla-sablang bagi, malatiit maragul itingan dapat mo, ing pamaniwaning panahon kayal doot kauran, pamintuan na ing batas mo, ing tao may gawaya king kikang wangis, at bipagkatiwalan niya king lelangan, kambening sablamong kapag mulalan. Ing maging talasuyo mo, ing magari king sikluban king yato, king lagyo mo, at papuryan king kikang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Puryan da kagino, kambering sablang hanghel, adaralit king tula, at ngaming pupuri. Mit muya ing banwa, mit muya ing yatu, king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoon wanya. Wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoon wanya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampu mo, impapagbanalan mo la, retingayin kingambuning espiritu mo, bang para kay kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king wani ing tinape, pe pasalamat siya keka, pirasune, binyene kareng kayang disipulos at ngana, kunanyiti ikayungan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat kay ka, pinyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunay niya iti ikayungan at minumko kaniti, iting kalis sing kanakundaya, hindaya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, dapten nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inuking kekang krus at pamanyubling me, kinabos mo kami.
Ikaing talapagligtas, ikaing talapagligtas, ikaing talapagligtas, ning yato. Niyang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng membi ng anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapi ning biyang poing kalis sing kaligtasan. Laing ming pasalamatan kaya kaing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo. Bang sumuyo kaya ka, mapagkumbabami mo namang pagamuha mo. Di kaming ansanang bisulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Kanakan may oik pa sa iglesia makalaganap king meto yato bang biganap king lugod. Kambe ng Leo, nakikaming Papa, i-Florentino yung kaming obispo, de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula na banding kapatid ming pepainaon at maninay subling miye, ampore sa blang miyango na biye, lalong-lalo na Yose. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawon mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang angga, bangkayabe ng Maria yung Birhening Tunin Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ampore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ini po manalangin tang mit mong kapanaligan na lugod kingig pa karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Kami nga bisamba niyang lagyo mo. Datang ke kami, ing kayarian mo, bipaming tuwan niyang loob mo. Ketiking yato at king banwa, ikabos mo kami o Ginoo, kay sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasawpaning kakang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at midigta sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling ke kaing ka, yarian, ating liga, yamang daman, kingalan
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, yung kapayapang lalakwan ko kay kayo, yung kapayapang ko, babi ako kay kayo. E mo sa babalik din kay kaming kasalanan, no nilawang may kasalpantayan nanin kay kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang babibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo paratiya sanang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Oreonin Diyos sa lalako, king kasalanan pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos na nilalako, king kasalanan ningyatu. Ibiyemo ke kami ing kapayapaan. Ibiyemo ing kapayapaan. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing Kordero ng Diyos, yang bilalako king kasalanan ninyato, mapalat ang bayaw singapuna ning Kordero. Ginuwi ko Oy, matampang tanggap ka. Dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo, dala na katangan sana, king be alanganga. Amen.
Talakad kayo po. Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami king kangganaka, pasignagan mo kami kapamilatan iting Eucharistia, abalang milasana yung dapat mi at magligta na misteryong kapag masusyan mi, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Amen. Luklok kayo po. Mamuna po, ating tamang second collection ngini for the indigenous people. Kaya po, rin pong kakatamong alikom ngini, Bibiela po, karinig kakatamong kapatad ay indigenous. Kay bat, yung kakatang sityo mas, kay September 25, kanya pong Purukdos Bliss. 5:30 p.m. ikatamong sitio BEC Mass. Kay bat, king kapag masyasyan mo po, king piyesta ng San Lorenzo Ruiz, yung patron da rin katekista, patinta mo pong school mass o school masses, karene pong makatuking date, September 23, Sapang Bato Elementary School, 9 a.m. September 24, Tacondo Elementary School, 9 a.m. September 25, Integrated School Sitio Target, 9 a.m. September 26, Sapang Bato National High School, 9 a.m. At yung September 28, yapin yung feast ng San Lorenzo Ruiz. At ulo po ngayon ni Rempong Archdiocesan, officers ng CWL, reta pong bisang Makiabe, king CWL, oratang kayo pong pengari, CWL la. Pwede pong isunding mission na rin kayong pengari. Kaya beta mo po, kaniting organization na iti, natatalakad tang pasibayo, king kakatamo pong parokya, uling pong mewalaya, king CWL, king kakatang parish at ngayon ibabalik tala. Natilo po ngayon rin pong Archdiocesan, officers, na ng CWL para manatagan tang pasibayong CWL kaya nagkakatamo pong parokya. Talakad na kayo po. Yung Ginoo manatili kayo. Pendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuwing ikpa, ang po'y anak, ang po'y banal Espiritu. Amen. Ing misa, midaw na metanaking kapayapan na lugod kang Kristo. Salamat kin Diyos. Maya payabak po. Maya payabak po amo.